quadro bottiglie. Enorme.
Ik wonder wat hier gaat. Dat is niet zo bij En dan net so nou en dan kolle en water in. Papa, hoekom is daar sulke ystergoed na sy wiele toe? Dit is van sy silinders af, waar die krag op die wiele sit. Kyk hoe baie blaas hy nou hier daaronder. Ja. Ja. Kom, sien jy hoe boe blaas is vir my dat doen. Dat is hy weg. Ja, mooi ne? Blaas hy nou stil met trolling.